Formal neng tinurnover ng City Government ng Angeles king pamanimuna ng Mayor Carmelo John Lazatin II rengaduang Belgian Malinois king Angeles City Police Office o ACPO ngayon October 27. Ganapan ng turnover ceremony king City Hall grounds bilang parte ng balaw sa suporta ng lokal na gobyerno king operasyon ng ACPO. Partikular na king karelang explosives, ordnance disposal and K9 unit. Agpangkang Mayor John kapag nasaning donasyon na itiya pasik na nga ng seguridad king syudad, lakwas na kareng explosive detection, search and rescue at safety patrols para king kaligtasan daring balang Angelenyo. Katukining turnover, may kipagpulong ng ACPO Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr. kang Dr. Mario Samson Jr. ning City Veterinary Office bang siguraduan ning bakuna, kabulasan at istong pamanyese kareng aduang asong Belgian Malinois. Patune na magkayaduangan laking advokasya para king kaligtasan ning publiko at kapakanan dareng animals. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.